Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kadwa, uray dinadal na nagtimula yo. Saan na may babawi pa ni Don Placido tinalpasan ang agraryo adagada. Angelo! Angelo! Apay tatang, anya ti bagayo. Kwa, dagiti taltalo ni Don Placido ang agraryo. Bambantayan dagiti pasurot na. Anya, sana mabalin. Sana rin mga bantayan dagiti tao na dagiti taltalo may Angelo. Talaga sana rumbay kakadwa. Di kami ka dagiti taltalo may. Napandan Angelo. Mapantamat tatang. Naskan ang makapaglilinawag tayo karagiti pasurot ni Don Placido. Taging da kayo lang dito. Saan kayo nga magdangpay? No kaya tiyo tinasayahan? Apay pambantayan nyo dagiti nayawatan na taltalon ti apom. Ay, awan tinaiyaw awat kada kayo ni Don Placido. Nagraryon dagita ataltalo na bambantayan nyo. Kukuan dagiti napagasatan ngay mawat iti titulo. Ay, sana bigbigan ni Don Placido ti panakagrayo dagiti daddu mapasat ti dagana. Isungawan ti karbangan ti hasino man kada kayo amang taripato kadagito at talon. Sige, umanaw kayon. Da kayo ti pumanaw ditoy. Tas saanan adaga ti apom dagiti bambantayan nyo. Umanaw kayo. Anak ni Karasan, urayan niya ti mapaspasama. Katsan da kami ang mapapanaw ditoy. Da kayo ti rumba nga pumanaw no kayat yung awan ti maisagmak kada kayo. Ayaw kayo! Ayaw! Ayaw kayo! Nakadwa! Kasa! Inkasayo dagiti pagtugyo. Kat impaturong nyo kada kami. Sige, padasan nyo ti dumaro. Patayan kayo amin. Angelo, sana mabalin nga aglayos ti dara. Awan sir-serbit tinagunod tayo abaligi. Numatay tayo met. Da tayo di umatras. Ayop kayo burog. Addan tulat taal daw yo. Nagkatensyon gaya mi day dayan da burog amang bambantay kadagiti na agraryo at taltalon tayo, mama. Anya, kasanwa nagkatensyon ako na, miha. Kunan ni burog, anapan dagiti manalon iti ayanda nga agbambantay. Kat pinanggap da adaro pa ni da. Simbergwensa! Imbaglagit din tanalibtak da burog anang ikasa kadagiti paltog da. Katimpaturong da kadagiti nagalburot aman nalon. Isangawan mo't lang tinaramidan da. Masapol amaamuan ni Papamday to yabanag, iha. Da kayon ti mangyamag kankwana, mama. Wan, awagak kat ipadamag ko tinapasama. Anda dagiti nayawat ka na kami at talon na gilaw. Wan nga ron. Saan kayo madanagan? Kukuhayon dagi at talon nga oray bambantayan da. Angelo, oray masawa ko kuadan. Kat saan dalat tamot amagamulo. Tanakabantay mo't dagiti tao ni Don Placido. Umasidag tayo manan ka ni Mayor Tatang. Kakadwa. Iso ti pagpatulungan tayo. Wan nga agpaisaw. Nasaya tayo da, Angelo. Masapol nga ron nga ikadeng tayo ti aldaw nga ipapantayo kakadwa. Itikas ta, makaapan tayo amin. Wan, honey. Nagbutang matlaang dagiti katalunan tayo apakay ramanan da Miguel ken Angelo. Gapo iti panangika sa daburog kadagiti paltog da. Pimanaw da, gawan na araminan da. Wan, honey, nakabantay na lata. Napanpinasyar ni Chloe da. Tapambaran na kanwa makisarita ka ni Burog. Wan, awan pagdanagam. Tigagara ti anak ta ijay, kat nang te di ti abasto dagiti agbambantay. Sige karudan, honey. Kat agan-anad ka dita. Bye. Kaanong tong araw ti ipapanyukin ni Mayor Miguel? Inton bigat, nanang. Saan min abay-bayagan timapan? Tapno matrabaho mo tin lagi ti manalon tinayawat kada kwada adagana. Tatang, aday baga dagiti nakaawat ni titulo ti daga kakadwa tayo. Anereta, bro.
Kunada saan da napatuluyan ti agbalay dito kimigaw. Anya? Oh. Apay, agsubli da kadimutlaan, ijay purok da Santa Ignacia, apaw. Ijay kadimutlaan, ti pagbalayan da. Nga uray no saan akayat ni Don Placido. Saan dan nga agsubli di Santa Ignacia apong. Iso saan nga ija ti pagpatakdiran da kadag ti babalay da. Ne, sa rino nga rod. Mapandan to kano agbalay kadag iti nayawatan kadakwada at alun da. Oh. Uwan angam banbantayan mat dagiti pasurot ni Don Placido. Ay, kasano nga raw ang makapatakder da iti balay. Mapan kami to iti opisina ni Mayor apong. Agpatulong kami amang resolve iti problema. Ay, agyaman kami kadagiti insarong tarayo nga abasto, mi senyorita. Awan ang yaman na, Borog. Tapagrubangan mi timangtad kadagiti kasapulan yung agbantay. Wan gayam, saan ka din na nagsubsubli dagiti may aman nalon? Ay, sahanan, senyorita. Kasayat no kasta. Tayo-yunay ni Papa, nga awan ti palugpusan nyo amang sukay kadagiti dagkami ang nagraryo. Ay, huwan, senyorita. Namnamain nyo. Nga awan ti makasidag kadagiti dati akatalunan nyo. Nang ikabil kami pa'y iti placard. A private property. Kat insabit mi. Insabit mi iti alat. Nakawanan ti umay agbasak-basak ditoy. Apay, di kami simuro tayo kada Anghelo anapan iti opisina ni Mayor. Gaputada pa panan mi kadapasyo. Panyong konsibyo itangal daw nanang. Sa dinaw, di pa pananyaw. Nanang, saan nyo ko manadamagan? Ang mga no agnervyos kay manan numamuan nyo. Ay, sus. Iti dayta anay bagambarok. At adda amadanaga na. No di mo ibaga ti papananyaw. Tanalpas iden titulag yung amapan kay amen ken ni Mayor. Sa ita, nagbati kay kadapasyaw. Uray ta nalaing mo di apo ko yo, nanang. Papanan nyo nga minaya, tadi kay matsimuro ton kada Anghelaw. Unay kiti makinaunton yun aya, nanang. O sige, ibagak man langan. Sa dino nga men, ti papananyaw. Kinasarita dakdapasyo, panyong konsibyo. Ako yugak ida itinanggatangak idi iti paltog ko, nanang. Tanakaurnong da kanumutan iti igatang da. Aniya? Ay, talaga nga ambisyonan damat ti makasursuro apo maltaw. Nanang, tapalan daw na niyang hilo. Gapo iti pan nakakita da anasiglat apo maltog. Iso akayat damot ti madan iti paltog. Tapno makasursuro da kanuma. Adaw mahuawag ka, saan mata naka-phone book? Sungbatan nyo lang ta, Mama. Tamang ano napatagtiba gaday tang umaawag kada kayo. Waniha. Sige, panawan ka pa lang dito eh. Papanak man nagtimplay iti Diyos nga inuman tayo. Kat may nakapudputot ni panawan. Hello? Oh, Mayor, da kayo matgayam. Anya ka diti bagayo? Anya? Itay pa'y nga awagan nyo ti asawa? Ngam di na kay sungsung bataan? Ay, imatindar nga min iti business forum, Mayor. Kat ang mga no busy, so ati na kay masungbataan. Syaklatan ti pangibagaan nyo. No adda kayat yung nga ibaga iti asawak, Mayor. Ta syakton ti mangidanon kan kuana. Inaksyonan na dagos ni Mayor Timbagami aparikot apong. Itay pumanaw kami iti opisina na. Kuna na nga awagan na adagos ni Don Placido. Siya pa'y ko mga raud. Tama resolbaan na saya at niya si Dugyo aparikot ken ni Mayor. Takkal ti pamatik nga agtulnog ni Don Placido. Tawan karbangan na amang ipawil itin agraryon aragada. Ala, maamuan tayo ito, papaman nga addan to resulta, ti pan nga kisarita ni Mayor ken ni Don Placido, apaw. Wala pong. Wala kaya. Ni tatang. Saan da ka di pa asimmangpet kadamang pasyo? Saan pa? Maring no nakamirok da iti katangan da apaltog. Ay napag, di mula amaw. Ngam kasla agner-nervyusa no makakita akiti paltag. Kasta talaga no saan kayo asanay. No apay kat nga may nga ambisyonan pay laang da pasyaw.
Panyong konsibyo ti maadaan iti paltaw. Kayat damat ti makasursura a pumaltog. Iso kayat da ti maadaan iti paltog. Awan anay mo nga men kat nga inapalan da apaw. Ay na, luwapay kat nga min nga impakitam kadakwada. Ti kinasiglat mo a pumaltaw. Naranaandak lang idi umaapong. Ngam nasayat mat. No adda kadwami kan itatang nga adda paltog na. Tapno adu kami asumaranget no adda kabusor. Asino di mawag ka da kayo, mama? Ni Mayor iha. Ay nga timbaga na. Itay na kanupay nga awagan ni papang mo ngam di mat sumubat. So kapilita na siya kung tinawagan na. Apay ka no? Kinunanaan na pan nagkamangken kwa na dagiti sigo na katalunan tayo. May panggap iti pinabantayan ni papang mo at taltalon tayo na agraryo. Anya? Kung ana nga i-pull out tayo kano dagiti agbambantay, ta saan tayo kano matan adagat ibambantayan dagiti tao tayo. Unay katikin na piangot da di mayor, mama? Huwag nga rod iha, iso masurunak unay. Oh, kat anya tinsumbat nyo kan kwa na? Kung nakajak madesisyonan, iso nga ibagak nga awagan nanto ni papang mo. Kasaysayahat siguro, hindi ulat na ibagbagakin ni papadayta. Kat saan tayo nga i-pull out dagiti tao tayo? Nagpangta, kaswan na tayo no di tayo i-pull out dagiti tao tayo. Anya? Kas tamanan ti sa una? Kas di manan ti sa una? Idi pinabantayan tayo ti purok dagiti katalunan tayo, mama. Wan iha, Wah, but-butangan na tayo samat ni Mayor. simperkwensa. No kasta tirantana kat nagbidtot. Tay ti kaano man, saan kam to amabutang kan ni papang mo? Anya nga rod ti aramidan nyo? Awagag to ti abogado tayo. Iyuman ko kan kwa na da ito'y aparikot. No anya ti rumbang nga aramidan tayo. Agyamanak no naipakamuyon ka iti masaknan, Mayor. Alangarot, Mayor. Agyamanak. Bye. Sino ti kinasaom? Angelo. Ni Mayor Tatang. Dinamag ko no nakasarita na matlaang ni Don Placido. Kat anya ti kunana? Saan ka na sungsung-batan ni Don Placido ti awag na? Iso ani Doña Agripina ti insublat ng awagan. Kat iso ti nakasarita na. Kat anya tinagsaritaan da? Imbaga ti Mayor ti reklamo tayo. Ngam kuna kano ni Doña Agripina. Adi na madesisyonan ti pan nakapull out dagiti tao da. Ngagbambantay ka dagiti na agraryo at talon da. Anya? Isunto kanon ti mangawag ka ni Don Placido. Kat pagsaritaan da ti amin. Talaga natangkanda, Barok. Imbaga kano ti Mayor ka ni Doña Agripina. Akaswan na ida no di dagtungpal. Nasaya at nukas sa timbagana. Pinawayawayan na ida iti 24 nga oras manipod iti panagsarita da. Kat no di dagtungpal. Addan to kanuman ng addang nga aramidan ti Mayor. Anya, saan tayo nga i-pull out dagiti tao tayo nga agbambantay iti na agraryo adaga tayo, Placido? Nagpangta ni Mayor nga isak lang na ta no di mo i-pull out dagiti tao tayo, honey. Sinvergwensa, di ka agungat ta. Ibagbagak lang timbaga ni Mayor. Saan na ka mabutang? Alawanad, no isuti ko nam. Ibagak nga rod ka ni Burong nga ingatan da pa iti agbantay. Okay nga rod, bye. Salbag, nagungat kit din iti panangibagak nga isak lang na kami ni Mayor no di ni i-pull out dagiti tao me. Oh, makaammo di taan. Saklatan ti mapan mangibagakin ni Borog, mama. Idanan ko kan kuan at imbaga kada kayo ni papa. Wan iha, kat ni, jak masago ti mapan. Kat, nakasari tayo kadimot lang ti abogado tayo. Saan pa iha? Tay di mawag iti opisina da kat tila ang sekretarya na tinakasaritag. Katimbaga na nga dabista ni abogado. Iso ajak nakasarita. Bayan yun, mama. Saan yun ton nga awagan ti abogado tayo? Tauray no aday singa-singa. Hamok matla ang adinan to matla surutan ni papa. Kailangan mo tagit agbambantay ka nagiti taltalon may Angelo. Angelo, nalpasan tinited apawayway ni Mayor Kadaburog. Ngam saan dalat ngay matras ka nagiti pwesto da.
awagak ni Mayor. Ibagak anak kabantay pa lang daburog kadagiti taltalon nyo kakadwa. No di dalat ang pumanaw, labanan mo idan, ang hilaw. Anya, Ha, dakdakes no kasta ti aramiden da ang hilo. Iso nga awagam mo ni Mayor. Ket ibagam ako markaron ti tensyon iti nagbaetan dagiti kakadwa tayo manalon ken dagiti manggugwardya kadagiti taltalon da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Borog, inyo na unay ni Papa, saan nyo atalawan dagiti taltalon mi an agraryo. Iso dito yalat na. Agingga nga awan mandar kada kayo apanawan yun dagiti pwesto yun. Wan, senyorita. Uray niya ti mapaspasamak kat dito kayo lanta, ha? Nalawag ka di? Wan, senyorita. kakadwa. Nakasarita ko ni Mayor, babang di cellphone. Anya tinagsaritaan nyo ang hilaw. Gaputa saan latta pinanawan daburog dagiti pwesto da. Imbaunan ti Mayor dagiti pulis. Amapan mga restar kadagiti aging tatangken at tao ni Don Placido. Ay, mapantayo ba ang hilaw? Oh, mapantayo ba? Ay, Talaga amapan kami kanitatang. umay kami ba? Umay kami. Ay. Dakdakes no adu tayo amapan kakadwa. Talo lang tayaban mi akadwami. Dapasyo, Panyong, ken Sibyo. Kumusta ni Papa mi, ha? Biniling ko da Borog. Adi da taltalawan dagiti pwesto da, Mama. Nasaya at no kasta. Ngamdamdamagan da. No kasanot ka bayag dang agbantay. Di, imbagam ko ma, nga gingga di sumangpet ni Papang mo anapan ni Manila. Iso timbagak, Mama. Good. Maamuantay to, no anya talaga ti plano ni Papam. May panggap ka dagiti na agraryo adaga tayo. Wan, honey, napanitay ni Chloe. Kat imbaga nakadaburog at di da pampanawan dagiti pwesto da. Awan pagdanagam, da kamin ti makaammo ditoy. Sige garudan, honey. Agananad ka dita. Bye. Mama? Mama? Oh, apay ha? Anya ti ibagam? Ni Borog, imawag. Kaya't na kayo ka na makasarita. Di na kayo ka numat mawagan ni Papa. Ati ti cellphone, oh. Oh, anya nga ti ibaga na. Hello, Burog. Apay nga mawag ka? Ay, madam. Dakas din napasama ka na kami. Aming agbarbartay. Apay? Anya tinapasamak ka na kayo, Burog? Ay, anda kami amin kadagiti kakadwak dito pagbaludan, madam. Anya? Apay nga da kayo dita pagbaludan? Anya tinapasamak? Ay, may na kami inaristar dagiti pulis, madam. Simbergwensa! Anya aga po nga inaristar da kayo? Ada ka di warrant of arrest yo? Ay, awan, madam. Sana rumbang da ito nga inaramid da. Anya kung matiga po na nga imbalod da kayo? Ay, kapukano ka dagiti gamay nga kakabilag kapaltog. Awan lisensya na, madam. Anya, sinvergüenza. No kasta, aramid ni Mayor ti pan nakaristaryo amin. Anen, nagiti may giparet, agamulon may nagiti talon may, ang hello, Miguel. Wen kakadwa. Naibalo da aminan. Uray ni Burog ang makanawan ni Don Placido. Sa pala ko ma, kaawanan ti tumaog to paya parikot. Sigurado lakit di ngagparikot ni Don Placido. Apama na mamuan na ti panangaristar dagiti pulis kadagiti tao da, Angelo. Saan da ngamin ngayon kaskaso ti palaag ti Mayor? Ita, agparikot dan. Ani, sumangpat kan. Ipitan da tayong dagiti pulis. Kanti agturay iti ili tayo. Nakabalo dagiti tao tayo. Simbergwensa, di nakpabasulan iti pan nakabalod da burog. Imbagak idin kan katibalaag kada tayo ni Mayor. Ngam ko namat nga agtali na idlat ta dagiti tao tayo kadagiti pwesto da. Nabalod da gapo kadagiti agkakabilag apaltog da nga awan lisensya na. Wan, iso ti rason nga inaristar da amin ida.
Ay na anak, uray no nakabalo dahil ako nayo daburaw kan dagiti kakadwana kat madandanagan aklata. Tanya kumapay lang ti pagdanagan nyo, nanang. Gaputa saan lakit de nga agbayag daburog iti pagbaludan. Sigurado, makarwardan to dagijay, apaman adumteng ni Don Placido nga gapu ijay Manila. Ngata, nanang. Baknang ni Don Placido, kan uray sa anan nga isu ti mayor, ket adulat na ti amuna a pagpatulungan. Tapno masulbar ti parikot da panggap kadagiti tao da. Nanang, adda pagpatinggan ti amin. Angem no makarwar man da burog iti pagbaludan. Ammudan ton asaritaan ti rigat ti may sa abalod. Anya ti kunayo, mama? Saan pa'y lang ang makaawid ni papa? Nga uray no balod ang daburog kan dagiti kakadwana? At danto ka no pa'y importante apapananda apaman amalpas ti business forum da. Tinamagyo ko mga rod, no nya ti planon ay ti pan nakabalod daburog. Saanan, takasla agap apura ngamin itay. Ang hilaw, Miguel, papananyaw ta nakarubot kay mat nga agama? Mapan kami di pagbaludan, nanang. Inkam sarungkaran da burog. Kandagiti kakadwana. Aniya? Nasaysaya at nga itatipan nakisarita mi kadakwana at nakabalod dan apong. Ngala, agan anad kayo nga rod iti dalan yaw. Wen nanang, awan pagdanagan nyo. Ang damot paltog mi kini ang ilo. Un kayang tatan, naimbag tanay palagip yu ti paltog. Kumusta ti pagnayo ini kadapasyo, panyong kansibyo. Nadanon nyo kadi ini ti am-ammo yung aglatlako kadagiti nagduduma klase ti armas. Saan mi anadanon? Nagdamag kami karagiti karuba na. Gamdi damat may bagat tinapanan na. Talungal daw kanon ngawan iti balayda, baro. Ang mga nadamat kinabutang nan, isapin manawan. Diyak lang mo. Ang magsublikan to manan. Bareng numadanon min. Ay, madam. Natuok ti agyan dito'y pagbaludan. Iso nga irwarda kami gumaan. Saan akas ka rin na may ruwarda kayo burog? Agam di kang tanag. Kinasarita kun ti abogado tayo. Ay, talaga man nakibiyang unay ti mayor tayo, madam. Wen nga rod, iso ang makapungpong tot unay ni Placido Cancana. Ay, saan ka di pa'y nga agawid ni senyor, madam? Saan ka nupay? Tadupay ti aktibidad da kalpasan ti business forum da. Ay, una yun ti pan nakairanran na ti kaawan ni senyor iti pan nakabalod me. Saan kayo nga agdanag? Taibagak ka ni abogado nga ipamuspusan na ti pan nakarwaryo amin dito ipagbaludan iti kabiitan na panawa. Miguel, nasa pa man ang nag-uumong dagiti kakadwayo aman nalon ang nakaawat iti bukod da natalaw. Wen nanang, bunagan da dagiti binakir da idi atari kayo ti patakderen da kumakalapaw da dito kimigaw. Pangipananda, Ipanda ijay lugar, apagpatakderen da iti bukod da abalay nanang. aniya? Wen nanang, ngumtulungan mi ida. Iso nga doon nagiti nag-uumong akakadwami. Baklayan nyo nga ipanijay sansima? Saan nanang? Ada inarkilada at truck apangiluganan mi. Agururay ijay highway, tadi mat makastruk nga ro dito ayan tayo. Ay, kastagaya. Gundawayan da kanon ti agpatakder. Tawanan nagiti agbambantay karagiti na iawat kadakwada at Nagapuan nyo, mama? Nagapuha kiti opisina ti abogado tayo iha. Anyaman yung bagayo kan kwa na, mama? Imbagak, nga asikaswen na ti panakairuar dagiti tao tayo. Makarwarda pa gata, mama. Kat nadagsa na ba, sulti agikot iti paltog nga wan lisensya na. Wen nga rod iha. Agam saan ka madanagan? Ada kanu kinuntak ni papang mo akadwa ni abogado abang tulong kadagiti nakabalod a tao tayo. Talaga sa bali lang, ti ado ti kwartanan niya, mama. Kan urawanan ni papa iti poder, kat ado pa'y lang ti connection na. Wen iha.
Uray saanen a mayor. Adupay laeng dagiti gagayem na nga adda iti poder a mabalin nga asitgan ni papang mo. Ang hilaw apaw, apa na nakakalugong gan na kay barikas kamot iti bunag. Mapanak iti San Simon Apong. Tumulong nga kadagiti kakadwa nga gipatakder kadagiti balbalida. Ay, aguray ka nga rod apo. Pasikaman la ti mangalan dahil liningtak asaba kada kamuti amerindayo. Ay, supay a pagtaktakan ni tatang mo nga umay mangala. Wala pong. Isagana yung arudan. Yaman mo. Makaruwar tayo dito ikakadwa. Anak ti karasan. Tanyak matpagikatan nyo iti trabaho tayo. Itinto ta nakadakdakkel tit ited asweldo tayo. Tanyak matpagdanagan nyo iti pan nakabalod tayo. Impasigurado mat dagiti amo tayo nga irwarda tayo dito iti kabitan a panawan. Imbagak iti abogado tayo nga asikaswan dati pan nakairuar dagiti tao tayo hani. Napan ko sinarungkaran ida di kalman. Siyempre, agreklamo da kunadaan na tuok ti agyan iti pagbaludan. Barag no saan damat lang ang makapagbayag. Kat maasikason ti abogado tayo ti pan nakairuar da. Okay, sige nga rudan hani. Bye. Mama? Oh, aday bagam? Mama, inyawag ni Berting nga katalag tayo. Madama ka no ti pa nagpatakder dagiti sigod a katalunan tayo kadagiti kalapaw da. Nagpatakder da iti nayawat talaga. Anya, sana mabalin da ito'y. Mangayab ka iti doa gwardya dito'y mansyon. Tamapan tayo ijay. Sige kakadwa. Kalyan tayo amin ang nagiti pakay kabilan nagiti adigi. Sa tayo ito lagi patakderan. Mayat ti pa nagtitinulong tayo. Nalisto ti trabaho. Ni. Apa yang hilo? Isaldan nyo pala ang tagtrabaho, tatang. Kakadwa. Anya? Agmerinda tayo pa Ni. Ay nagsayatan no inyag mo ti merenda ang hilo. Mabisin kami. Sige. Isaldan nyo pa yung tagtrabaho, tatang. Kakadwa. Agmerienda tayo pa Ay, partakang pa'y tagpataray ha. Nasken ang makadanon tayon iti pagpatpatakderan da kadagiti kalapaw. Wan, Mama? Adya tikit kita miti side mirror. Dagiti gwardya. Kit-kitak no makasurot damat lang kadata. Oh, adda da kadimat lang iti likodan ta. Wan, at dada sumursurat. Nasken amalapdan tayo ida. Iti panagpatakder da kadagiti kalapaw da. Sino mat nga tada ito nga umauawang? Saan ba ta naka-phone book kanya? Sumbatang yulatan, Mama. Amang ano napatagmatibagan. Hello? Ay, hello madam. Sikabat gayam burog. Nakaawag ka man? Iwan madam. Nakiawag ka lang iti Gilgard. Anya ka diti ibagam? Ada problema kadagiti tao tayo madam. Ti saan nyo ka di payapan nakarwar di tapagbaludan? Ay, sa balay madam. Anya nga rod? Ay, kung nadagiti dadto makakadwa tayo. Nga no makaruwardan dito pagbaludan. Agig kandan to kanon kada tayong agtrabaho madam. Anya? Sinvergwensa! Sana mabalin! Sigurado asaan apalubusan ni Placido nga agikat da kadagiti trabaho da burog. Awan ang yaman na kakadwa. Itata na kamerienda tayon. Agpalpa tayo biit. Kalpasan na. Ituloy tayo tagtrabaho. Alis to amalpas ti trabaho, Barok. Nukas to yung agtitinulong tayo amin. Huwag tatang. Puri din nagpatakder tayo ti balay tayo. Nadarasan alpas. Gaputa adu ti kadwa tayo nagtrabaho. Ni,
Ada nagsardeng halugan iti batog tayo, Angelo. Dato niya Agripina, kan Senyorita Chloe. Simperkwensa! Asino tinagpunang agpatakter kayo iti kalapaw kadagiti taltanon mi, Miguel? Saan nyo nakukuha ti pakay patakdaran ti kalapaw dagiti dati akatalunan nyo, senyora? Awan pwede pa na ipalubos mi ako kuwadan dagiti dagami. Isardeng niyo ti agpatakder iti kalapaw kadagiti talon mi. Senyora, agpaisoti ko na ni Tatang. Asaan yun adaga, ipakaipatakderan na iti balbalayda. Simperkwensa! Uray no na agraryo akong kunayo, kat di mi ipalubos, Angelo. Isu nga isardeng niyo ti agaramid iti kalapaw, kat pumanaw kayo ditoy. Ito pumanaw dito, senyora! Anya! Simperkwensa! Da kami ti papanawan niyo! Sinalbag kayo amin! Pangasyo ta pumanaw kay kuman, senyora. Amangan no sana makatapil dagiti sigod na katalunan nyo, kat adadaga sa mapasamak. Tabot-bot nga na kami kagay, ha? Angelo? Oh, inasot mo ti paltog mo, Chloe. Katimpaturong mo, kinangilo. Awal ba inyo? Awal? Ano ba inyo? Sige, unasan na kami ang darupan takita nyo. Saan da kami amabot-butang, Angelo? Ibagang kadagit ka kaduwang at anangan dalang tigaraw da. Tamangan masikat iyunak amapatay. Sige, kalbitan nyo ti paltugyo, no pakaragsakan nyo ti pumatay. Son, di mo patayin ang ilong si Trina. Nakapaturungan ti paltug na kanya kakadwa. Isabayan nyo latan, no kaya't nakapatayan. Sige, senyorita, patayan na kun no isot pakaragsakan. Kalbitan mo ta paltug mo. Yaman kami ng babae na baltagyo, senyorita. Mama, datanti pumano ditoy. Umay kayo, ana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Simperkwensa! Kulak man nun naturad ka, Chloe. Mumatgayam ka ba ulan ti pumaltog iti tao? Awan ser-serbi ti panagsursurom. Mama, pundutan na kasi mangpat dito balay. Kaya't ko tagdigos. Dita kayo. Salpag! Gundaway na kumaitayan ti mang paltog ka ni Angelo. Uray saan na kumaana patay basta pinaltugan na. Kabarang numapabot ngan kumaamin dagiti mang kontra kada kami. Ay, Diyos ko. Ay, kasanon, noon napatay ko man ni Chloe si anak mo, Miguel. Pagbabawian ko mama ni Chloe nung napatay na. Miguel, kasasarita ka. Apay anak ka mo lang kamitlatan. Ako, nanang, gaputa kas lablang ko pa lang ti panunot ko iti napasama kitay. Yakton kaya tapalubusan ti anak mo nga umay tumulong ka lagi ti trabaho iyaw, Miguel. Santo nga tamoten nga agsubli amang buribor dagita gina, nana. Kas na tsak pila maawatan tirik na kini, Angelo. Kahit kabaltugan ko nga iti. Apay tsak na ramin. Apay kas na mangigaw kawit kanyak. Amang kalpit iti katilyo ti paltog ko. Ano? Gapo nga tay, tiretkat ko iti amang anak kankwana iti punyak. Salpag! Tula sa bali kong taway. Katiti sumaron a panagsami iti day na Angelo. No dinto pala sumartang amang kontra kata kami. Ang mga namapatay kunton. Sino diyag pusbusina? Ni, inlukatan di kwartya ti Kate? Tilugan ni Papa Jidimtang. Andan ni Papa. Napanan ni Mama Miha. Apayajak na sang pedan. Napan kini Atty. Salazar, Papa. Napan na inyo man ti may papan iti panagpatakder dagiti sigod a katalunan tayo. Iti na agraryo adaga tayo. Nuawan pagnaan ti pananganawa yu kadakwad ang agpatakdar sa akong tiagtignay. Papa, di kay kumagarami diti agtang amay kontray dilintag. Tama nga no may balod kay tumanan. Pato abanggis. Laglagipan nyo, Papa.
Saan nyo akadwa ni Mayor, kan dagiti nangangato nga opisyal ti probinsya. Kat amang ano pagkaykaysahan da kay lang. Kat kumusta nga rod daburog kan dagiti kakadwanay di pagbaludan. Ang dadak ka na problema, Papa. Apay, idinto akin nasaritak ni Atty. Salazar nga si Kaswen na dahil problema. Kung nadagiti daddo security tayo, ano makarwar da iti pagpaludan, kat di danto kanon kahit nagtrabaho kada tayo. Aniya. Agikat danto kanon akas gwardya tayo, Papa. Tatan, napartak kayo ba yung nagpatakder ka dagiti adigi iti sabali man na nakalapaw ama aramid. Kaputa dado kami ita nagtrabaho, Angelo. Kung gayam, apay ngay ka? Idintot ako na ni apong mo, adi na kan palubusan nga umay ditoy. Saan na nga mga imayak, Tatan? Tanapan naglaba di karayan. Isa na ka umayak. Agawid kan, tama nga no sa pulo na kanto hindi. Madamdama, Tatan. Tumulong akpay ka na kayo. Sahanin, da kami lat. Ay, kaya't may tirumag dito ipagbaludan, senyor. Saan kayo nga gana tulay? Asa si Kaswen ti abugatok ti kaso yo. Ay, saan danto kanon na kaya ti agsubli ijay mansyon, senyor. Mapaman ang makarwar kami dito ipagbaludan. No gano pa, nabayag tayo nga kakadwa. Iso ti pan nakaumayo kanya. Ining kaya tinagirwa biyag, senyor. Tabay! Saan na bali? Ala, saan kayo apilitan no nauma kayon? Nawaya ka itong agbiro kiti sa bali at trabaho yo. Kunaklo di kay masagpatan dito'y balay, hani. Naggapo akpayan ni pagbalulan. Naibayagak ngamin iti opisina ni Abogado Salazar. Taitay aggapuak iti opisina na. Di magasak iti min office tayo. Madamdaman ton di ba nag-report mo kanya? No kasano ti tara iti negosyo tayo. Adadang interesado iti nagsaritaan niyo kinatorne. Ikarigatan na kano ang makarwar da burog? Nasayat no kasta. Kinasaritak pa yan ti kayem ko na nga atong opisyal at umulong tapno makarwar dagiti tao tayo. Anya karot ti kapanunutam iti plano dagiti daduma a tao tayo. Nga agikatdan iti trabaho da. Awan limabalin tayo. No agikat da gwardya, agikat da lang. Di palubusam nga rudida? No sandang agbabawi. Kapilitan na palubusa kita. Nagkapwa ba, Pog? Ha? Kuha, apong. Saan ka nga gulbaut? Sa awan ti insursuro mikin ka nga inulbaut. Nagkapwa. Ijay San Simon, apong. Napan ko kinita dagiti agipat patakder ka dagiti balay. Imbagak mitken ka, ijay. Asaan ka amapan, ijay? Tama nga no agranakay manan kini Senyorita Chloe. Kitdakda ka saan ti mapasama. Saan tak apakadanagan, apong? Kabalak asalak ni Bantibagik. Kat no kinalbit ni Chloe ti paltog na. Ay sigurado anatay ka. Ta nakapaturong kan ka akas kuna ni tatang mo kan dagiti kakadwayaw. Iti sana pa ng kalbit ni Senyorita Chloe ti paltog na. Dati ti pagkunan nyo, nga agbutang matlangi ti Diyos. Kasanon, no talaga apaltogan na kandaw no agkurus ti dalan yaw. Saan kunton nga palubos apasarangan naktupay iti paltog, apong? Wan, at dapat nga tan napintas nga ipadamag mo kanya ka, Torne. Agyaman ako kasta. Talaga mapangnamnamaan kayo iti kayem kong opisyal. Talaga na bilag ti kwarta. Sige, mawatang ka. San ka ngagdanag iti tay tatay kan kay tinakal agad. Sige, bye. Pinasarihan? Ni Atty. Salazar.
Anya timbaga na. Kapayakas la nakaragragsak ka. Nakarwaran da burog. Anya? Lukas na kat nalpas nga rudan ti parikot kadakwan, ani. Kat makita mo ti koneksyon ko. Uray na dagsan na kaso basta ada kwartam. Malusutan. Anda kayo matgaya man tatang. Kunak no mamaluman kayo ijay. Diya ko ninuray ti agsipnget. Tamaris mayak, unay itinadamag ko, Angelo. Anya deta? Dagiti nakabalo da tao ni Senyor Placido. Nakaruwar da kano aminin. Anya? Saan ka di? Asa na basta makarwari ti pagbaludan? Nagiti matiliwan nga agikot kadagiti agkakabiling nga armas no awan lisensyada. Angelo, nubak nang kinapilag ti may sa tao. Kabailan da akiluan ti lintay. Di awanan pa'y na dun, Placido. Dahitat pagdumaan ti baknang, kan nagiti nakurapay parok. Saan nga tiyag na nayon? Makiluda tilintag. Dumteng to ti panawen. Akum na ti sangi tilintag kadagijay ababaknang. Oh, Papa. Adda kay matlagam diti biranda. Papayab na kay ni Mama. Tada ka na napatag nga ibaga na kada kayo. Ibagam nga iso ti umay ditoy. Adda ka di paspasungatan yung asa nga init tayo, Papa. Sana sa ngail, dagiti paspasungada. No di kat dagiti tao tayo. Inawaga kita ni Borog. Kat ko na nga si dagda kanon. Iso dati ororaya. Awan gayam. Nakaluto ka din dagiti kusinira. Aglutluto da pailan, Papa. Apag-ison to enton dumtang da Borog. Adan tinangsokon kadaburog. Adan dagdi paspasungada. Ha? Papa, Ah. kitahan niyo dagiti dimsaan. Pahinga upat dalang agraman ti driver. Idinto tapito da amin na nabalod. Ada kami, senyor. Pito kayo amin na nabalod. Ayan ti upat. Ay, saan da nakinete may dito inensyon, senyor. Nagpaituludan ka dagiti babalay da. Tatida ko nun kayat, agpakita pa'y kada kayo. Ato abanggis. Nagpaisagana akit ipagsasangwan tayo amin. Sandagit din ngay may. Papa, no kayat yung siya kung timang sukon kadakwada iti babalay da. Tapno sana mabanglas dagiti pinaisagana yung atarahon. Sige. Suguro mi da. Kuray kita mo ti babalay da. Ay, saan kayo kuman nga agtaktak, senyorita? Tamang ano di yung tumatla maayaban nida. Kaapay ko ma, ha, Borog? Apay, mabutang da ka din ado mapaw diti mansyon. Ingkalatan sugunan nida. Ibagam nga na nakasagana at araon apag sasangwan tayo. Okay, Papa. Miguel, ita nakarwaran dagiti tao ni Don Placido iti pagbaludan. Kat nalabit nga da umay manan mangriripo kadagiti agipat patakdar. Nanang, saan dalangan arabrabakan ti umay mga tipamanan kada kami. Tamangan, nagsubli damot lang iti pagbaludan. Naturay ti amo da burogan ako. Kat da ita ti pagturadan da nga agtung palata. Nga uray no saan anasaya at ti iparamin ti amo da. Ani, apay ngawan ni Chloe. At damat la itay dito'y balay. At larang iba ulak kang kuana. Oh, sa dino tinangibaon naman kan kuana. Sinukon na dagiti upat at tao tayo at imay diti mansyon. Anya, tapay a pinasukon mo pa'y laang ida. Idinto ta imbagada lang arudan, adidan kayat ti agtrabaho kada tayo.
Saan ko apilitan ni dangag trabaho ba inusanda na kayat? Ngam kayat ko napintas si panagpagkatada ka na tayo. Iso pinasukon ko ida. Mala, barang no maayaban nga rod ida ti anak ta, honey. Nasken na mapagkarik na ginepat. Ah, ada ka di magbagam? Ha? Awan, nagripin. Kasla nga minadain tanamitin mo itay. Tila madmadlaw mo. Ingkakit dinayaban na giti ko sinira, tayo baga madarsan na dagloto. Sige nga rod. Inak nga rod iti kusina. Nasay-saya at bay. Ato tiyan mo na giti ang upat. May papan ka na giti legal nga ramit ko. Diyak kaya tabas talata nagikat na ngagtrabaho diti mansyon. Nasken ang makasarita kita itinalapat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masapol ang makasaritak dagiti upat a pasurot ko. Amayatan nga gikay. Masapol ang mapagkarikina. Akamandalang dagiti bibigda kadagiti amud nga illegal nga aramid ko. Tadyak kayat nga isudan tutipon ti pakaisag makak. Ani, nakaidasaran dagiti katulong. Ibagam, abantayan da pa'y lang dagitin dasarda. Tawan pa'y dagiti kang runaan na sa ngaili. Asino asa nga ili nga ibagbagama, ani? Dagiti jas king upat at tao tayo. Apinasukon ko iti anak ta. Anya, urayan tayo ida? Natural. Tay sudat agbalin na kang runaan na sumango, iti impay saga na kataraon nagripina. Magan tayo kumalatahan. Ang mga numabisinitan dagiti datuma tao tayo. Urayan tayo idan. Tab nagigiddan tayo matla nga sumango iti lamisan. Ani, adan tilugan ti anak ta. Isun dyan nagsardaag iti arubayan. Wen, ngap, nay, isumad lang di dimsag. Awan matasim marunuking guwan na abim mabadag iti kayat ko nga. Kayat na kadiasawan. At di na naayaban dagiti upat. Apay adimot, umaymangan ni senyor. Mama, ayan ka din ni Papa. Nakita kita yarimwar. Siguro kat napan iti ayuyang na pagtugtugawan tapnog sigarilyo. Ay, oo nang isuti ko na ayo itay agumanat amangan tayon senyora. Jak nga rod maaawatan ti panag-ugali na no dadtuma. Ay, Ne. Apay ating makder ka matan iti tugaw mo burog. Apay burog. inapdanunan ni Papangyo, senyorita. Angelo apaw, napanan ni tatang mo. Yak mutin nakita din to tadamat itay. Napan ay di umaapong. Ada kanusangatin na asilo. Anya, napan pailaak. Ne, sumikngutan. Nagitugod iti flashlight apong. No kaano pa'y nga agsip ngutan ni sumot ti papanda. Masapan to kanuman na mapan ni San Simon. Tapno ituloy dati araramitin da. Ngala, umay kalatang arudan apaw. Taagiddan ta namang malal. Nyati pampanunuto nyo, senyor. Kapay maikulkulang kayo. Nangan kagatin burog. Ay, sa anak pa'y analpas, senyor. Tua banggis. Paingar mo tapi manaw ka, iti panganan. Ay, tapno umay kayo kitaan, senyor. Sa anak pa yung mabisin. Ala, ingkay tuloy ti mangan. Ay, baliwak ton ti sumango iti panganan, senyor. Kagiddan kayon to na mangan. Kastaman di kunakan ka.
Nukasken ka kumamot ti panagpampanunot dagiti jasking o patataok nga imikayin ka na tayo. Diawan ko matibuong ti ulo. Talaga adidan kaya ti dumapaw dito'y mansyon, senyor. Tanapan pa inayaban ida ni senyorita. Saan dalat ta akinayat ti imay? Saan da pinadayawan ti awis ko kadakwada apan nagsasango tayo amang rabi. Anya ita ti plano yung kadakwada, senyor. Kan anya nga minti nasisita unay nga ibagayo kadakwada no umayda. Pagkarya kita, akaman dalang tingiwat da kadagiti sekreto tayo. No mapanunot dati agkutak, kat sigurado amasalit tayo amin. Pati dagiti adda ijay hideout akakadwa tayo, senyor. Dahita tisan kong ibalubos sa mabasamak, Borog. Anya nga ruti plano yo, senyor. Mapantanto ijay hideout na kasaritak dagiti kakadwa tayo. Wan, senyor. Ngam ulitak lang ti sarudsod ko. Anya ti plano yo kadagiti upat ang nagikatan akadwa tayo. Tangay sandan na kaya ti dumapaw dito'y mansyon. Kandi dakpain kahit makita kan makasarita. Nasaysaya at amatay dabrog. Anya. Sang tayon nga urayan agkantawin no agiputak dakdagi diyang upat. Isu pagtutulagan tayo, ti panang patay tayo kadakwada. Papa, rapiin. Saan kayo pa nakita na pansimbangoy ti lamisaan? Saan kayo kadi mabisin? Sana ka mabisin. Wan gayam, nakaturog ka rin ni mamam. Wan, Papa. Nasapasim rin kita iti si Ledyo. Tako na, agsakit ti ulo na. Isoan na pa naturog. Nagadado dagiti sangita amakay ayo ang mapaspasamak. Ay, wan nga rot, Papa. Akasla ti panagikatan na kiti upat ag gwardya dito mansyon. Ken ti agtultuloy apa nagpatakder dagiti sigo da katalunan tayo kadagiti kalapaw da iti nagraryo at daga tayo. Papa, saan tayo ama ati pa dagiti napanan ng ipatakder ka dagiti kalapaw da? Isabay-bayan tayo latan ida. Patwa banggis, hinak to kasaritay da. Kaano, Papa? Umayak mat. Ibagak tulatan, no kaano ang mapanak. Mapantan itong bigat. Saan ko pa lang masanguin itong bigat, tadda na patigunay, apapanak. Sige, no kaano ti pan nakasangoy yo? Isuntulat na nga rodan ti papantayo. Umay kami amasapa itong bigat. Okay. Kasta nga rodan. Ada kay pa man dito arubayan. Rabiin, apaya di kay pala sumrek dito balay. Gaputa. Sana kaya makaturog. Natap kanyak tiridap. Iswari marak. Ora siyak tatang, iswari mo arakmat. Ngam, asino di kinasarita yu iti cellphone? Ni Dalton, nagapuan lagi ti paltog ta. Anya timbagana? Ada kanun tinabayagan nga urayan da a kontrabando. Kontrabando nga niya. Dagiti agkakabilag nga armas. Anya? Tatang, anya talaga ti puno kinatao na di adalto na gayam yo. Apay nga interesado ka mga mo iti puno kinatao ti gayam ko. Gaputaging gayta, maburbur tiya anak palang. Gapo iti kaado ti armas ang nagpilyak idi. Iti ipapantayo iti balayda. Naggapuan nagdipaltog na. Angelo, ibagakin ka ti puno kinatao ni Dalton. Ngam di mo ko maibagbaga. Iti sabali. Ikarik tatang, datayo lang ti makaam mo. Anya ti kinatao da niya agayam nyo. Angelo, may sa akamang sindikato. Anya, sindikato? Wen, may sa membro iti gun running syndicate. Managdakdakas mo't gayam na di adalton, tatang. Nasaya at tao ni Dalton. Awan pa iti nagrabyado na apada na at tao. Saan ka di amay bilang akinadakas ti aramidan na? Tilang panaglakla ko na iti paltog ti illegal nga aramin na barok.
Nga muuray ado ti paltog na. Awan pa'y napatay na. Sige. Saan kon a questionaran na tatang? Nasaya at unay. Ti panakamamok kenkwana. Tada mabalin tayo a pagkatangan iti armas. Iso ngayon ton bigat. Mabalin kunton ako yugan da pasyo. Sibiyo kan panyong. Amapan ijabalayda. Saan da nga tapay ang nagastos ti kwarta a paggatang na iti paltog, tatang? O, kunada, saan da kano ang ginastos? Takayat da unay a makagatang damat iti paltog da. Mas ti kapi, no kastoy ana sa lamsam ti agsapa, hani. Agripina, nasaba ka manita nakaring. Wan, sana kunay anak katurog. Gapo iti na itagtagainap ko. Niya manunday ta. Apay nga isot pampanunutem. Kunada, tidarap-dap pinutagtagainap kat sabong lang tirabii abungat turog. Kaslagpay-pay so tinay tagtagainap ko, hani. Hmm? Napalalot butang ko. Takampay ide. Ada nakitak anay walang abangkay iti sango ti balay tayo. Di mo ka din nabigbig no asino di natagtagainap mo abang kay anay walang. Saan, hani? Ta idi lasinak kumakampay ide. Isumatin ti panang reing kanyak ni Chloe. Bayabon. Iwag si miti panunod mo na jay anay tagtagainap mo. Papanan niyo, Papa? Nakarubat kayo, mat? Wano? Mapanyo ka din kitaan, tagati may patpatak dira akalapaw iti na agraryo at altalon? Saan nga iso ti papanaki ha? Kunak no iso itayan ti papanan niyo? Saan? Nagtulag tayo di adwata mapan. Iso nga ko yung tanto iha. Agyaman nak, Papa. Yung papanan niyo, marod. Saan mo na damagan? O sige, baban kaming kan borog, tan erwar na ang tilugan. Piring, ansing, kun gudo. Da kayo ti pilyak akadwak. Amang ipatong pal iti paaramid kada tayo ni senyor. Ano tayo misyon tayo, barok? Senyor. Nasaya-saya at no da kayo matlaan ti mangibaga kadagiti kakadwak. At damanan kayat ko, apay tumba ka na kayo. Senyor. Sigan ti mangibaga ka na kwada, burog. Dagiti upat anagikat iti gwardya iti mansyon. Daldong, Itko, Piloken, Ilyong. Papatayin tayo na. Gapo, tado tamuda may papan kadagiti illegal nga ramid tayo. Iswanas ken napagulimikan nyo idan. Hinton bigat, di panang misyon nyo kadakwada. Napipintas dagiti paltog a ginatang yo kani Dalton kakadwa. Iso na lang. Tadiyo pa'y matamu nga usaren. Sige. Putan nyo anay bag dagiti paltog yo. Kalpasan na. Patangkan ninyo analayang dagiti takyag yo. Sayo sirigan anay bag ti puntirya yo. Sige, wa. Ito. Masapol a kalmado kayo lang nga pumaltog. Apaman ang masirigyo anay bag ti target yo. Kalbitin yon ti gatilyo. Maysa. 2. 3. Miguel! Miguel! Ne, apay nanang. Ano ti bagayo, takas tao na iti apurayong ay masadag. Anya dagijay akan albuo nga nagapu iti bantay. Adan samat tanong may agpabatay. Awan nanang. Danag yun na. Dapan yung.
Si Biukan Pasyo dagiti agpapaputok iti bantay. Napansinursuruan ni dati apo ko yung. Ay na, dagos at lang agkulayaw no makangagak iti putok barawk. Nanan, adda tayo itinatalgad a lugar. Adayo ang makadanon dito dagiti kabusor. Ay na anak, adan po biyak. Iso nalakaaklaan nga makikigsaw. Nanan, na ito'y titandaanan niyo. Santo na maulit tinapasamak kada tayo iti San Simon. Tasaanan at teritoryo ni Don Placido dito'y kimigaw. Kamo dyan na. Ano? Adamot lang napuntaan yon kadag iti target yo. Sapay lang ko ma. Kakasla kami doon ginggang ilo. Matulad ang agdong. Karigagayak, anang sigsiglat kay tupay kumangam siya. Iha, ni papang mo, sa dino ti ayan na. Adada kiniburok iti likod ti balay, mga. Anya ti arabiden da iti likod. Agin inom damanan. Simbergwensa! Nakaad-ado lang arudan apakaririmbukan tayo. Masangod na pala ti aginom. Mapan kayo iti ayan dadi talikod. Pagsardengan nyo idan nga aginom, mama. Amangan na mabartet tumanan ni papa. Wan, inakto iti ayan da inton madamdama iha. Talaga madanaga na kiti kaawanan ni Poder ko daldong. Iko, pilo ka nilyong burog. Iswanas kan ngagbaligi kayo iti misyon nyo itong bigat. Ay, uwan, senyor. Di kayo madanagan. Da kami ton ti makamuk kadagiti upat anagik katakadwami. May tured yung madlangat na apatayan ni da. Ay, uwan, senyor. Simbergwensa! Agripina. Nakasango ka iti arap nga kaslaawan problema ang Placido? Pangiliw-liwag ko lang dagiti agsisim para da problema, Agripina. Isardang yon ti aginom. Tama nga numabartag kayo manan, kat di yun tuman ammo ti aramiden yon adwa. Ay, di kayo madanagan, madam. Antal na. Sa anak alabid, uray mabartiha. Nangag mo, Agripina. Nasingpat ni Borog nga uray mabartay. Darasan tayo ti agatip kakadwa. Itni, umay sa tinabigsado do. Daras gayam ti trabaho. No natunos nagyag trabaho, tatan. Uwan ang ilo. Kanay sagana amin nagiti materyales sakbay ti panagpatakder tayo. Iso ana daras ti trabaho. Tatang. At nagsarte nga lugan iti batog tayo. Oh. Ni Don Placido ka nagiti bodyguard na. Isuda nagiti dimsag iti lugan baro. Kaduwada na senyorita Chloe. Kat umaydan dito ayan tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato abanggis. Yagnam namaan nga aramidin da jen ang hiluking ka, Chloe iya. Wan nga rod, papa. Diyak napakadaan na pinaturungan na kiti paltog. No napakadaaklaan ang mga no napatay kun day diyang anghelo. Nga mas dawak iya. Nangalaan na di paltog na. Ayot kidi dagi jay. Pinatay ko la kumaidin. No diyon baga ngay babak ti paltog ko? Talaga diyak kay baba papa. Mga na niya pati napasamak. Hala, sana bali. Pagyamanan talangan tawan ti daga sa napasamak iya. Wan nga rod, papa. Nailisyak mo't lang iti dakas. Awan na patay ko kadakwada. Ngam na napatay ko kadakwada. Dakkel nga abiriya. Sige, sige. Panawan nagpailang dito iha. Sige, papa. Aginanak pa eh. Sige. Talaga baribar di panagot utak na diya lalaki. San ko ang naman na maarapid na tikas jay. Natural na. Anggap,
Anya timbapay itayarig na ka. Kaya't ko adang ranwin paltugan ng jak maarami na. Anya ti kayat asawan na ito'y. Miguel, agpaiso ka dito istorya ni Panyong. Nga may kinita da dun Placido ken Senyorita Chloe dagiti inay patakderyo na kalapaw. Wenanang, No kasta, agpaiso ti istorya pa'y ni Panyong. A pinaturungan na ka ni Chloe iti paltawg. wenanang. Ngamin paturong mat nga anghelo ti paltog na kini Chloe. Iso asa anak matla pinaltugan. Diyos ka, kasanang naawan ni Angelaw. Hindi pa'y kat pinaltugan na kalatan na jay a Chloe. Isut pagsayatan na. Ti panakasurusuro di apo ko yung nagigam iti paltog, nanan. Tadamot mabalin na nga isaram karagiti kapusor. Wan, nalablapit nga isuntumat lang ti pakaisagmakan na nakaw. Placido, anya talaga tinapasamak iti ipapanyo iti anak ta iti pakaypat patakdaran dagiti kalabaw. Itay pa nga agdamdamag ka ni Chloe, ngam tinamat kayat nga ibaga. Timaw dan ti Sara dayjay nga anghelo Agripina. Anya nga min tinapasamak. Impaturong ni Chloe ti paltog na kini Miguel. Ngam na pardak ni anghelo anang aso ti paltog na katimpaturong na di anak ta. Anya, Ha! sinvergwensa. Kasanod no nakalbit na tigatilyo. Napatay na ti kakayso ng anak tani. No napatay na po urak met asibibiyag Agripina. Oray pa itagtadam no napatay nan ti anak ta. Napukawan ta kuman iti anak, Placido. Bayamon! Di mon panunutan day jabagdang. Uray ta nakawid kami met wino nakasangpet kami iti mansyon anakaradkat. Pering, bartahan pa'y tagpataray ito yung motorsiklo ta. Abayam ti tricycle ang nagluganan nilyo. No sigurado amatay no paltugak. Bun bro. Sige, abayam mon Pering. Itan. Natayan ti subject Pering. Naidong parpay ti lugan da tricycle. Natay amin dagito pat a misyon tayo apapatayan. Chloe iha. Apay mama, anya ti bagay ta kastaon ti apurayo ngay masidag. Nangagkoy ti radyo. Nga adda upat a pinaltugan da iti nagduduma a lugar. Anya? Iti may salahangal daw? Upat ti biktima ti pamaltog? Wan iha. Kaday ta ti pagkunaan. Analukay ti panakarienda ti peace and order iti ili tayo. Dayta ti pakakita na nakapsot dagiti nakatugong nga opisyal mama. Agraman ti hepe. Wan iha. Tay di ni papam ti mayor. Kat awan ti kastoy apang mapatay idi. Asino dagiti biktima mama? Sigon iti reporter anang ipadamag kadagiti pampaltog. Kat saan pa'y ana-identify dagiti autoridad. Di kinasiyasino dagiti biktima iha. Sapay lang ko ma, tamaamon adagos no asino da mama. Hilo apaw, ingka ko man bihukan ni tatang mo. Tama nga no, isugin din niya may sanay padamagan na paltugan. Aguray tayo bitapong. No saan pa'y lang makasangpat kalpasan ti may nga oras. Rumar kami ton kadamanong pasyo ama panambang biro ken kuana. Adan ti ama maangilaw. Ne, apa ya sila bumbumsag kayo anasang putak? Ay, anak ko. Ha, ne, inarakot ta. Apay, ano ti mapaspasama ka na kayo? Itay pa'y ngagdantanag niya pong tatan. Ah, Tiga po'y tinay padamag iti radyo. Nga da pinaltugan da nga upat alalaki.
Panya. Iti amaw no si kanti may sa pinatay daan ako. Ay, agyaman lahat. Oh. Tasimangpat ka matlaangan. Mission accomplished, senyor. Mabangnamnamaan kayo talaga kadagiti pinilim akadram burog. Dayawag ti dalos ti aramid yo. Daramin to pa ito kanam, senyor. Datin atirador. Oray no kaskasano, naksayan madlangan di barigot ko. Gapoy ti panagbaligyo. Kat gapoy ti dayta. Agrambak tayo. Adakit daw dagiti kakadwak, senyor. Ah, Kat sapay lang umakit patganyo. anya tikit daw da burog. Ay, namabalin kat iti beer house ting kami pagrarambakan kano. Anya? Nga masigurado yung kading awan matlang nakabigbig ka na kayo. Eh, awan, senyor. Ta nakaabungot kami amin. Anang isayang kat iti pamapatay. Ah, Eh, so, please, senyor. Patganyo ko mati dawat mika na kayo. sige, sige. No iso ti kunayo, kan masigurado yung lagid ding awan nakalasin ka na kayo. Wala, mapan kayo iti kalikagom yo abirhaw. Mama, Oh, apa iha? inawagak ti gayam ko nga asawa ti pulis, mama. Nagdamang kakan ko na may papan iti napasama ka pamaltog. Kat, anya nga rod tinaamwam iti asawa ti pulis sa gayem mo? Namuan ka nung dagiti pulis ti kinasya sino dagiti pata ng papatay. Ah, anya tinagan dagiti napapatay iha? Adan to kano angayan ti pulis a press conference inton malam, mama. Isunto kano ti panang ibagada tinagan dagiti biktima. Kat noan yan ti pagdurasan ti investigasyon na. Isunto lang ti panang ibagada. Angelo, asino nga tadag iti napapatay ng agpat na lalaki? Kanan niya ti basol da. Tapay ang nagigid dandalangan ang napapatay. Maamuan tayo ton malam, iti press conference ni Provincial Director Tatan. Oray ta, live tumat agiti kamang ti media tinasawa tarip no. Saan nga ta akamang ti may sa sindikato dagiti napapatay? Saan tayo pa nga amo Tatan? Ngam no sindikato da, amang ano am-amo ni Dalton agayem nyo. Anya? Kunayo kamang ti sindikato da dya Dalton. No sindikato dagiti napapatay, amang ano aga-amo da. Oh, apay nga italaang tisangpet mo, honey? Agsipod, taado ti inasikaso, apakasagnan ti negosyo tayo. Isang itala ang tisangpet ko. Papa, mama, Oh, apay iha? Anya ti ibagam, apay nga masidag ka? nangakoy ti radyo ti press conference ngayon waya ti Provincial Command. Kat naamwak, adagiti upat a biktima ti pamaltog iti bigat. Kat dagiti tao tayo ang nagikat ag gwardya diti mansyon. Diyos ko, adayo iti panunot ko nga isuda, dagiti napapatay iha. Oray siya, yagnam namaan nga isuda tinapaltugan na ipadamag. Mas dawa ka ron, papa. Anyat nakabasulan da Aldo, Iko, Pilo, Kanilyo. Apay pinatay da ida. Asino dagiti kriminal? Nakakasi dapat. Mabantay magilamay kadakwada. At mangtad tayo titulong kadagiti na ulila. Miguel, dagiti gayam nagikat ag gwardya da Don Placido dagiti napapatay. Ay, anya nga tati basol da tapay a pinapatay da. Adalakid di atraso da iti pada da at tao nanan. So pinatay da ida. Nga ta, Tatan? Angelo, anya ko matiga puna apatayan da ida no awan ti atraso da iti pada da at tao. Sa bali man ti agay ay ayam iti panunot ko, Tatan. Anya da ita? Anya ti atapem a motibo agaputi ng patayan da kadagiti upat a biktima. Tao idi ni Don Placido dagiti napapatay. Saan nga ta? Nga da pa kay naigan ni Don Placido. Iti pan nakapapatay da. Mama, ayan ni papa. Adda di talikod gagbasbasa iti pagyiwarnak. Apay ka di iha?
Ada dagiti reporter, mama. Birbirukan da ni papa. Ha? Taapay? Anya man nanti baga dagita a reporter kani papang mo? Panggap ka no kadagiti napapatay asigod at tao tayo. Sinvergwensa! Anya ti kayat aparwaran dagita? At apandamanan nga dapan na kay naig ni papam itinapasamak a krimen kasta kadi? Diyak ka mo, mama. Ngam tinasayhat. Mapan kasarita ni papa. Senyor, pumanaw ako maitayan dito hideout. Adda kay matan. Adda ka di man ni para medyo kada kami. Iso ngayon may kayo, senyor. Awan, nga masurunak lang ang iyabalay. Dahil may manan nagiti reporter ket no anya la ditan tidamdamagan na kanya. May papan kadagiti kakadwa tayo anapapatay. Yeah. Amangan no adda manan panagatab da. Nga adda pan na kay naigyo. Iti pan kapapatay dagiti upat at dati akadwa tayo, senyor. Mabalay na kasta, Borog. Ngam di dalaang naibaga, iti sangon-sango. Ay, sa bagay. Ay, agpaisumat nga adda pan na kay naigyo, senyor. Tada kayo nga rod ti mastermind. Tondo! Kaamam tangiwat mo, Borog. Tamangan wad na makanggagkin ka asaan tayo akadwa. Ket may sagmak tayo amin. Mama, napanan man ni papa. Tsaka mo, tay-tay nakapanaw dagiti reporter kat nakamisuot matapi manaw. Saan ka di ang nagpakada-kada kayo? Saan? Kamakamag pa itay tadamagag kumati papanan na ngam nagdardaras matalimugan iti kutsena. Anta umawawag iti cellphone ko. Amangan no ni papamunda ito eh. Sige, sungbatan nyo. Saan mata naka-phone book kanyak iya? Sungbatan yun. Amangan mat no da napatag na ibagaday tanga umawawag kada kayo. Wan iha. Hello? Da kayo matgaya, mepe. Anya ti bagayo ta nakaawag kay man. Awan ita ti asawak, tarimbuar. Kat jak mo tinapanan na. Apay ka di hepe. Anya? Itay pa'y nga awagan niyo ngam sana sumungbaat. Amagano ada na patag akasarsarita na hepe. Iso di na masungbatan ti cellphone na. Aguray kayo man hepe. Mabalin yumat nga ibaga kanyak, no anya ti ibagayo kumay ti asawak. Wan, siyak nun ti mangidanon kan kwa na. Anya ti kunayo, hepe? Atapan, dagiti kabagyan, dagiti napapatay, nga daam mo ti asawak iti napasamak a krimen. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.